Men hakan trip na June arjak arkuar kum kadak kacing rekre ya ka World Environment Day na kaliang kaseng hito hakacing lam uba Brandon Sang Pliang ubadai Vice President Karibhoy District harangkat kinong ilam jong kaseng hito hilaka mardon kum u banshan lang lendo kum President u monshay maring kum Secretary harangkat ki member jong kaseng kalayo bante dok ka kum san hajar teli AA hakawa umpi kabadon hamardon nongba kumta na kaliang jong kaseng ka kerbat ya kipara nang sinong panyetrei rengkat bat kaseng kenang ba onla bantela kami kino kicing julor jong kami mariang kaliang jong akum Vice President jong ka hito na Karibhoy District angkat bat ka ilaka jong ka mardon entasni la the ini dok ka kumbasan hajar teli hani entasni bat ban rakhe ya ka World Environment Day akani rungi la kentu lang ka snong menyetrei bakti bat yang bat mon ngi ban karpat ikiru ban sangye no kani gajing sho do katong jar ke baro ani sakhmat tanggatain na kaliang jungi karpat kita kulisbun san hajar teli egi sampai dokha te nakaliang jong kahi hito ilaka mardan ngi karpat jur nakamta jong ka snong ka thau bar kumju nakamta ka ilaka he borok we ba kin sum ban ino ya kani ka jing shodo ka jong ki ya ka jing jardo ka jong ki nang ne sakhmat namar ba kalong ka ai ka ba pensiundur nakamta jong ka mariang ban nakamta jong ka emlang ka salang ru kumju te tangkum tai khlai sibun ta sajen nga kum yang akan dikajaka kum usketri jong ka ilaka hito jong ka ilaka mardan dengan aku play nangkong ya Mr. Vice President jong ka Karibhoy District bulan nakat pengihan ka step lah pedeng kesin beneng kamlong kabam ai yang iya pedeng jong slabro andre mi aingu ya iba ila dan nakat pengihan ka step te nakaliang jong layo ban the akini ki sampai dokha kan ka ilaka ka jongiอันนี้คำทว่าที่ขนาดบนวางแต่ที่ขนาดเคยดูที่ได้เคล็ดนี่นึกได้ที่ปะได้อะไรได้ที่ได้ที่สมัยte terlalang so ka si semalam jumpa kita kini kan langit ni lak ni kau dari ambil sini buat apa tu ini sangat